Ahojte, moje meno je Rage a dnes sa pozrieme na top 5 Floor is Lava challengeov natočených youtubermi. Floor is Lava challenge je novým trendom YouTube. Hra je úplne jednoduchá, váš kamarát, brat, sestra, manžel, proste ktokoľvek zakričí Floor is Lava a ostatní majú 5 sekúnd na to, aby sa dostali na akékoľvek vyvýšené miesto, kde sa nebudú dotýkať zeme. Pokiaľ sa vám to do časového limitu nepodarí, v hre ste skončili. Poďme sa teda pozrieť, ako to daní youtuberi zvládli. Číslo 5. Morx je mladý youtuber z Anglicka, ktorého kanál je plný vlogov spojených práve s Floor is Lava challengeom. Výzvy točí prevažne z obchodov s nábytkom, ako je napríklad IKEA. Častokrát sa to však neskončí podľa predstav a potom to youtuberovi ostávajú zničené poličky a polámané skrine. The floor is lava. 4, 3, 2, 1. 2, 1. The floor is lava. 4, 3, 2, 1. Mum, the floor is lava. 5, 4, 3, 2. She survived. High five. Číslo 4. Funk Bros tento challenge natočili v nákupnom centre, kde skákali na odparkované autá, informačné tabule a kopu iných vecí, ktoré mali práve k dispozícii. Floor is lava. What the fuck? Floor is lava, get off the floor. Floor is lava. What? He's good. Look at that. I didn't hear you guys. 2, 1. I win. He won. Číslo 3. Tanner Fox je veľmi známym YouTube vlogerom z Ameriky, ktorý tento Floor is Lava challenge točí prevažne na verejnosti s jeho priateľkou. No niekedy sa to zvrtne na celkom extrémny hazard so životom. Naposledy sa Tanner zachytil za zábradlie mosta a visel pár metrov nad zemou len kvôli tejto šialenej výzve. Floor is lava. Well, did you know? A little bit. Floor is lava. Floor is lava. I'm good. I can't lose. Floor is lava. Oh god, big. Floor is lava. Číslo 2. Daniel Hawkins je menej známym vlogerom, no tento challenge mu rozhodne pridal na popularite. Za 100 000 odoberateľov natočil Floor is Lava challenge v americkom obchode Walmart a ďalších iných. A ako uvidíte vo videu, Danielovi odvaha a súťaživosť rozhodne nechýbajú. Ground's lava. 5, 4, 3, 2. He's good at that. Oh, we made it. Lava, Kyle. 5, 4. Oh, both of you. 5, 4, 3, 2. Oh, you guys both made it. Číslo 1. Ide o 14-ročného youtubera Jacka Dohertyho, ktorý so svojimi dvomi kamarátmi točili Floor is Lava challenge v supermarkete. Po chvíli si ich však všimol zamestnanec supermarketu a okamžite ich vykázal z obchodu. Youtuber spolu s kamarátmi boli však natoľko arogantní, že v challenge pokračovali aj naďalej potom, čo ich zamestnanec vyprevádzal zo supermarketu. Floor is lava. Justin, you're dead. I already went on. 3, 2, 1. Thumbnail. Get out now. What? What? Are you here with your mother or father? Yes. I strongly suggest you stay with them. Got it. Jesus, Rage. Wait, he wants to take a picture with me. Find them now. Go. Wait, just taking pictures of him. Just go. Right here. Oh, Instaham. Alright, yeah, I got you. No. It's all good. The camera. Oh god. His phone died. Yeah. Would you like a picture with me? No, I wouldn't. I would like you to be with your parents. Because your phone dead. Floor's lava. Justin, floor's lava. Andre, did you get a good thumbnail with her? What? I think so, yeah. You better. Okay, floor's lava. It is? Yes, go. Floor's lava. Hey. Oh, you know me? On YouTube. From the store, by security if you don't learn to behave yourself, okay? Are they taller than We me? don't walk on fixtures, we don't go into fixtures, all right? The picture. Now, I strongly suggest Like a you light find your fixture, parents. like those. Okay, I'll go find them. Alright, I'm going. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ak áno, video zdieľajte, lajkujte, odoberajte môj kanál, poprípade môžete vyjadriť svoj názor, čo si myslíte o tomto challenge.
To by bolo pre dnešné video všetko, ja sa s vami lúčim, ahojte!